we are teetering on the brink of a complete collapse of our grid. This will spell disaster for our entire country. Democratic Alliance e utlwile mme inyalanya le Maafrika Borwa a le dimilione a kgobegileng marapo ka ntlha ya kgaogo e tsweletseng ya motlakase. Moeteledipele wa lekoko John Steenhuisen a re nako ya go fetola maemo e gorogile. The time for ideology is over. It's now time to deliver. Steenhuisen o lopa gore komiti ya bosetšhaba e ka ga mathata a energy e phatlhaladiwe le go tlhophiwa ga moitseanape wa industry yo seng wa puso. Ditokololo tsa komiti di akaretsa bakaedi kakaretso go tswa kwa mafapheng otlhe a puso ka maikarabelo a go tsamaisa le go rebola motlakase, mme eteletswe pele ke mokaedi kakaretso go tswa ka kantorong ya moporesidente Phindile Baleni. This crisis calls for outside industry experts to now take over and lead the way. What we are proposing today is that the President immediately dissolve the National Energy Crisis Committee and appoint in its place an outside industry expert. DA e khadile mo presidente Ramaphosa malebana le seo ba reng ke go retelela ga gagwe go diragatsa leano la tsibogelo ya mathata a energy la bosetšhaba. Mo presidente o kitsisitse leano leno ka Phukwi ka maiteko a gore naga e nne le energy le mo isagweng. Le fa go le jalo naga e ne e iphitlhela ile mo lefifi mo bekeng e sa tswang go feta morago ga gore Eskom e itsise fa e diragatsa legato la borataro la kgaogo e rulagantsweng ya motlakase. Motlamedi ono wa motlakase o na fokotsa legato go nna la botlhano fela se ga sa thusa sepe ka ntlha fa badirisi ba ne ba tseela dingongorego tsa bona kwa mafaratlhatlheng a tlhaeletsano. Ka ntlha ya seno Ramaphosa o ne a khutshwafatsa leeto la gagwe la kwa Amerika go tla go samagana le mathata a energy a naga e lebaneng nao. In 2015, he famously promised us all that in another 18 months we'd forget that these electricity challenges have ever happened. Since then, he has not stopped telling us in SONA after SONA how much progress has been made and how much Eskom has been put on a path to recovery. We now know that none of this is true. Gape lekoko le ikuetse go mo presidente go belesetsa tona ya diminerale le energy Gwede Mantashe. The second is the firing of Minister Mantashe. It is incomprehensible that he has managed to remain in this crucial position despite these multiple failures. Mo presidente o boetse mo nageng morago ga go tsenela tirelo phitlho ya Queen Elizabeth wa bobedi kwa London.